Manapun kita berada pada saat ini, kami akan menyapa kita semua Yahoo. Jadi seperti biasa, saya berada di channel YouTube Nias CFL dan saat ini kami akan menyampaikan satu cerita rakyat Nias yang merupakan kearifan lokal dari Kepulauan Nias. Dan cerita ini kami selalu sampaikan dengan menggunakan bahasa daerah Nias. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa cerita ini atau yang lebih kita kenal dalam bahasa daerah kita Nias adalah Maido-Maido. Kami selalu mengajak kita supaya kita selalu mendengarkan, mengajak kita untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Kepulauan Nias dengan cara kita masing-masing. Jadi dalam cerita ini kami selalu mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk like, subscribe, mengomentari, dan apalagi membagikan cerita ini dengan sebanyak-banyaknya. Biar yang lain, saudara-saudara kita yang lain juga bisa belajar cerita-cerita rakyat Nias ini. Dan pada akhirnya tradisi kita, budaya kita tetap terlestarikan, terjaga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di daerah Nias. Dan cerita ini adalah seorang pemuda yang namanya Suta, dan dia juga memiliki orang tua. Dan ceritanya, biar kita tidak berlama-lama bercerita terus, jadi kalau sudah langsung kita langsung memahaminya bagaimana kira-kira cerita ini. Nah, ceritanya ini tidak kita hafal, jadi sudah kita tulis dari narasumbernya, sudah kita tulis dan akan kami bacakan kepada kita, dan mari kita dengarkan bersama-sama. Biar saya akan sampaikan dengan cara baca. Somefuna duha sabuah kenya nono ono matua da odenya dania Suta. Ono ni omasi esibai kenamada tuha bermeha sapu-sapua. Tuha adre abai comasi ia unia hatu. Abai cimas badalunia. Adro ilang muakhe. Banoso kei bacinga nomonia nahenya. Baya ia kei cokai kai le itehe ke nihabe. Mangi lama si bai ia mala be unia dauno. Tobali meno ibua Suta ado ba avai halewonia hafan renur balafo iruma berdao ba oya saai huhuo ni rongonia badao ba oi itane badodonia bermelamane balafo mangawuli bo irau musatua ba itu kunumalo bawa asatua rauno. Tobali no ibe oni wo angirai kunia Suta imane dodonya te mangahuli irau nusatua tobali ono te numale bawa asatua nono tobali ama baki noto sino numale meno e bua-bua ia
baya ia saai cokai kai namanya tuo bermeno atua saai namanya menomoi ia badodonia huo balafo ado samjama me tano owi meno avai manga ira tema ihale huo khera amania ba inania imane si mane vareta si oroidrao meno saai buadrao ba numale baba asatua ba boi mi kau ni heku ono amasae mi wal heku basi manokoi na muhede dokhumi onoku koi ami ba i otarai bongi da ba nahave mur ba aheta ami ya osa ejimur badao baya ami ba nahaku mur ami le tolalo mi o dao na lemi o ba udeni dari cimi ba ma uhare minue ba boi mi adre venu fofo fanguma suta da ba mofenu ena eduha ba itenawa ia fo omonia futi imane boi tuha lau ua na sonono bairo dao le sopaki khonia na fangelifi basi manokoi na hongho adalah o manu uah ni waonia meluo dao lalau manu mur ba muhede puyuhu le arate moluo ba mau sobuti ususuki duha iwal fauso ber babangai tuo iwal tuha te baido wa o afuku adre mau sovuti ifa do ukalito iwal kedua air leu uwa jabudan banano ai fata dania ba au uwa doni bahai do boi dai ba mau soluha meno avai moleu ia ba moi ia muhai duo basa buahnya boto-boto ba ifohani baha ba boto-boto ba mangabuli ia tou ba mangera-ngera ia ha wa dania ba me ia ade na wa ya pomaku ba alai ma alaha khunia bana wa ya muku ba alai na ibu cido avena isyura tu dunia amada tuha iwal le ufunui bang ma adreme irukiyomo le si mau so suta ba moi duha manusuki iwal he ama ya tou no uhai ba i osito kea ia khedasuta iwal khunia khunamania ya ugo i da asilo aitunia to kea do sibai hu be yawa ia baluluku ato ibe bada tuha ba ilau ia baulu ilau mudadau bagurusi mu ala hurunia iwa ukhunia futi tuha bai alaha
lau ua na sonono bairo dao. Ba mauso suta i hale boto-boto ba i amaduke. Hasi aike ibe bapa bania ba avaite hadro baka bapa bania boto-boto. Banova kita pevenia ba boto-boto. Isebi balu adoni. Oya fekhe kulipo onia. Ba iyo bike ia balu aheta. Ba tema iduruke iwau. Nola wau satua salua bapava ba alua to. Me a fekhe dele-delenia meke eke ia balu alua li bermeno faroro bapavania boto-boto. Awena iter-terinia iwau te sisala vangira-ngira drao doa te. Te to bali irau no satu eluhania to bali rorokefu mani balasoi. Te to bali satua drauno eluahania irau no balasoi satua. Ada avena mauso ia mei ia mangalulu kenamania afatu kahenia to badano avena iwa efuti Tuha ica mekeno ke seangadro avena mauso duha ilau mangadro ba aitu mangadro nia ba no avai to fana bairo boto-boto ave nasa ai manga lulu ia honamania. Simane da talifusha. Madonna khuda wa maido ade. Sabua maido ade. Tubali ia sabua nguna baba urida. Sito bali deku baba urida. Ya boy to bali ita simane suta. Ibali ononia namanya. Ba ibali iya ama namania. No aboto badududa. Cino lafa ema kedamoroi ba maido ade. Ya iya satua ade tenga yote ya bolu alu dola bahani haci doroko ya ira ya iya unora da ewa mo ono ira da ewa sononora da ela roroko nonora ber sito bali tetenafura ya iya bawo doroko fa aurira nano iruki atua ira. Tobali hule si mande dao maido sino mafai haku koda. Ya maido ade iya. Tola tarorok ba tola ta tohu ke mata facavili iya ba drata lifusheda mamo kunasa ba abelu koi ba nihasino irai itor kahenosenia maido ade. Ya to bali sapua deku to bali sapua fanga tunga tua dodo fanga tunga tua wangera tera-teramano ba nonu matua ma ono alave si hinodola boi to bali ita simane shuta hula simane dao ba mafuli ma obai ita fefu ya ahobu